Arang hitaka like a river. Uh. Good morning guys! So mo ni siya ang resulta after sa duha ka adlaw nga inuwanay. So nagbudleng na matubangan no. So kani diri tapita siya mao jud ni siya ang amuang balkon. So mo na kay wa ko kay gwanta sa pila ka buwan nagpalit jud kog semento kay para mahaluna na jud namong balkon kay lisod kaadyo mag-inuwanay tanawa mura na jud na sa zag sapa. So di na jud lalim og maguwan pa pirmi dyan nindot ta mo ang tulog bisan pa og adlawan nya nisud na di ang tubig mura mi nang lutaw diri sulod. So arang gawa jud nako dani kay samot nagurog magdiretso ang uwan no. Mga usang semana nya samot nagmatimingan jud og gabi mo na pinakakuyaw kay ngamo ang portahan manggod mabaw ra jud kaadyo gikan sa amo ang kuano distansya sa kanang balkon. So mo na nga kinanglan jud si jag masiminto bahalag mga isang dangaw. Pero mo lagi kinanglan jud paningkamutan jud ni si jag nga dili magingon ani ang kahimtang namo. So mana after mga 3 days mo ni siya ang resulta nga gipasiminto na sa akong papa. So wala na jud ko ka video ana sa pagsiminto kay malagi arang uwana pud na pagtrabaho namo. So niapil man pud kog masa, niapil pud ko og plastada ana sa pagsiminto. So mana pag human di ana nakaunahuna ko nga mag-file ko daan og para haligyan ni sa amoang kilid kay para butangan ako sa yuta nga gibungkalan sa amoang balkon. So kinahanglan jud na siya og madali na siya og balhin sa yuta kay og pasagdara na diri sa balkon ang mga yuta mosamot gihapon og kahitak. So mura jud may aning basak nga kuwang na lang og tagod nga katamnan. So na jud nagsugsog ani nama nga kuwang na lang jud og tagod pa itanong puno ang kuan ang amo para tamnan ko ang amo ang balkon. So mo na hinayan po na nako. So thanks God kayo kay kani po nga kwarta daani. So panalangin po ni gikan po sa akong ipaningkamutan no nga mulberry. So naali naman ako ang mulberry. Taluyan po sa Ginoo kay napoy naluoy po nga nipalit. So mo na siya akong gi-project sa atubangan sa balkon. So man nagidali-dali jud na sa pagpatag dira ang yuta kay para mahiluna na jud ang mga yuta nga na diri sa balkon nga gikot-kot kay ug di na siya madali mura jud maning tsokolate nga gaduwa-duwa sa tubanga sa mong balkon. Ako ra jud ana nagbungkag sa yuta wa joy lain ni tabang ako anak pero bahala na og kapoy kaayo kay gikap pa lang pagtrabaho sa balkon nya ni pagkaugma daana nakanahinay na magkauga ang sa balkon nga semento. So ako na panaplastar sa yuta. So kapoy kayo jud ang lawas ni ana haramang gigwanta para lang jud mahuman ang trabaho kay di man jud malikayan nga pasagdaan kay naraba jud bata nya kay bawo kaning bata na nga ganahan ka jud magduwa og lapok sa mot pag may tubig kay magmadipadol kuno sila. Bakla.
Jawa nagdugay wala jud kay gwanta kong anak ni gawas gyud si bisan og naglisid-lisid na kayo ang kaimtan diri sa gawas no kay nagpajag lagi ko sa mga yuta so mo nagyaris na jud maadyo na ang yuta sa kilid-kilid ni gawas jud ang anak kay magduwa lagi kuno sa jag tubig pero may gani kay wa jud talisik ani wa pay uwan na nahitabo na so thanks God pud kayo kay niluna na jud among balkon na semento na jud pero bahalag mag-uwan-uwan na diri bisan pag pila ka buwan na dirang inuwanay joke lang bitaw bahala pila ka adlaw maginuwanay di na jud ko nga maglatak nga matubangan kay lisod ka adyo wa pa jud ang simento kay kanang time bitaw mag-agi mi mga dalinas jud din taon nami pang bitbiton sa mga tagbugas.
Nya pag human ako pailuna na sa yuta gibawbawan ako sidya og mga bato kay napamay na sobra nga bato sa paghalo diri sa semento. So nay mga upat ka sako nga bato mo na nga akong gihakot ug gibabawan ako ang yuta nga nasa ilawom kay para dili po siya modangog ug matumban. Kay lisod man kayo og yuta ra gud pirmi ang nasa ibabaw kay nay posibilidad nga mabasa siya og tubig mo na nga mulanay nun ja madangog na jud og tumban maglatik-latik ra gyud magjatik-jatik. Finally, it's done na gyud og arin sa mga bato sa yuta sa kilid. And this is the last part sa atong hinuono no. So kinanglan ning mga yuta nga na diri sa wilawom sa islab nga mawala ni siya kay para dili mo sulod sa time na sad nga mohuwan og pila ka adlaw. So kinanglan jud na siya nga madali na siya dira dapita kay ang tubig ni sulod na jud po ginahinay kay dira dapita budlungan man gid na. So mao na nga ginahinay na pud na dira og kuha ang mga yuta. So mao pa laing gud pud nga molihot ani kundi ako ra kay wala bay ako ang bana. Mo na nga nilabay ako ang mama nagkanahuna siya nga motabang jud kaluya itang pagitabangan ko ka afro biya pud din taon isa na di pud na mapas oras kay dali mabaka po kag tulo ka oras og tunga so gikan pa ko anak alas 8 naglihok. Diyan na human ko mga alas 11:30. So kinahanglan gyud na siya nako nga madali na siya og kawa dira dapita. So mana nga gibanwasan na siya og yuta kay ang tumay man gud ana dapit sa may islaban. So humok-humok pag yun na siya pero bahala na raman na ang humok-humok basta importante nga ako ang bata mas safety. Kay kaduha na jud man ni nasudlan og has. So katulo na pud ni kaning nay lapok. So kinahanglan dyan na siya og mahinlog dira dapita. Karon napsay pud ang paminaw nako no kay buntag og hantod gabi nga maginuwanay di na maproblema. Managid ko og patag gintang kalayas Ginoo. May gani kanitabang si mama magpatag. Thank God nasiminto na mo ang balkon. So di na jud lusod ang lapok plus diri nabutangan na og dasag sa kilid. So bahala sa na diri dapita kay mga garden man ni nako diri. Gi-garden man ni nako so sagdaan sa na sila dira nga maglapok-lapok. Importante nga di na maglapok ang atubangan kay nasiminto na gamay. Lisod kayo ni diri dapita og dili jud masiminto kay gadjutik. So magkagawas-gawas na si Zaki. So pasagdaan sa ni siya na mga basa-basa gamay. So diri dapita lisod kaayo kay gikahumukan ang liya dulo kay nabasa ang tubig. So gituyo ni siya siminto diri kay ang tubig diri dapita na sugod. So di mauga-uga. So mahuman na jud. Gikan og alas 8 buntag na human alas 11. So grabe ang pagpaningkamot na mahuman jud. Yung kaliguanan na butangan ng bato. Kung diri na lang po to mga to ang pag-vlog guys. If you keep on watching this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!